Bir aytat, "Uyel köp uşunday jerde. Үйүбүздүн içine bardın kılıp verdiniz" deydi. Bu bardık dese şartımız var. Tuvaleti, suusu, bardığı var deydi. Үйдүн sırtına bir tuvalet kurup veringçi deydi. Ana men aytып, "Koygula" dedim. Kudaya tova kılgıla dedim. "Koygula, uyat." Үйдүн sırtına tuvalet kuruştu, ança-munça naves kuruştu, ança-munça oçok kuruştu. Özüңөр da kılgıla эми. Özüңөр da kılgıla эми деп айттым. Ошонун сыңарындай майда чүйдө нерселерди эми жаңы отурушсуңар өзүңөр эптегиле турганда. Эң негизгисин биз жасай беребиз. Макулбу? Эмне суроолору бар? Айтыңыздар, аталар. Менде bir суроом бар. Айтыңыз. Тартынбай айта бергиле. Мына экинчи yüzü бар эле да, аяктачы. Анан эки семья бирге азыр тынып калып да. Карыгандан кийин жаш балдарды мындай өзүнчө жашаган капалат экен да. Ошону салып беребиз дегенде. Мындай кылабыз. Экинчи үйлөр боюнча жаныңарга 10 сотуктан жер бердик. Туурабы? Ар бир үйдүн жанына губернатор ошондой кылдыкпы? 10 соткадан бери. Ар бир үйдүн жанына 10 соткадан жер берди. Эми экинчи үйлөр боюнча эгерде балдарды дагы жайгаштырабыз дей турган болсоңор, бизде дагы бир запастар бар. Айтайын, запастарыбыз бар. Азыр мына тажиктерди чыгарган 214 участкабыз бар, үйлөрү менен кошо. Ошол жактан ага беришибиз мүмкүн. Ачык айтайын. 214 үйдү бирөөгө тийгиздирбей кармап отурам азыр. Ошолорду беребиз, анан кийин жанагы мурда конфликт болгондо bir koroda екі үй туруп күйүп кеткендер бар да, bir үйүн кылып бердик, bir үйүн бербей калганбыз. Ошолорго берейин деп атабыз. Көрдүңөрбү? Сабыр кылсак акырын чечилет бардыгычы. Мына, ошол маселени чечейли. Макулбу? Эми губернатор. Списокто кылыңыз дагы 5 адам чыга, 10 адам чыга, ошол жактан үйлөрдү бирдак кетесиз. Bana büyülerge 1 milyondan pul verdi. Так. O yerge yani hiç para yok. 5 milyondan bir etmiş degen sözdü. 5 Taktan hemen taktan. Hem aşırı yürümek hem yarın. aşırganım yok. Genimde Ca, Yeşit Bey. Anı sizge bayak uşakçılar aytsa gerek. Biz bayakı yemeyem bunday. 5 milyon don. 5 milyon don berelbeymiz. Doğup durgulu. 500 bin. Biz 1 milyon don berdik. 1 milyon don berdik. Milyondan bergen yok da. 500 bin var. Komisya çeşti buna. 500 bin lira berdi. Мисалы. Камчы кылдыршайбыз, мындай болуп атат да. Мисалы. Абдиев Камал дейт. Мисалы. Бул көз карандысы эксперт кирип чыккан. Мисалы, мына общий бир жалпысын суммасы чыгарып берген 253.840 сом. Бирок бүт барын биригиктирип жалпысына 500 миңге bir toğuluk kılıp bergenmiş de barına bir dev olsun. Artandaşmasın de. Daha sizlerdekin atsenka kılıp çıkan 253 mingdi. Abdi Kamal Bir de berip koysa boyu. Yok gene. Jönü berip koysa bolboydu da jön berip. An uşunu da 500 bin kılıp beripti. Gördüңөр mü? Uy normal. Toys mınday bolup atat da. Men açıkla aytayın. Aksakal. 500 bin berip koysunlar da. Toktap durunuz. Uy tayar bolğan özü. Aksakal. Mınday bolup atat da. Sebebi biz mınça jumşak mamile emne üчүн kılıp atabız sizlerge. Sebebi prezidentimiz aldığımız oşu tapşırmanı koygon. Bir de adam narazı bolbosun. Maksimalne koldan kelişince jardan bergile dep atat. Oşonun negizinde jardan berip atabız. Anan эми aşırı yürübegile de aşırı albayız эми. Çın aytkanda. Makul mu? Ben açıkça biliyorum. Sizdeki bana öğret. Генерал Камчыбек Кыдыршаевич жергиликтүү тургундар менен жолугуп, алардын күнүмдүк тиричилиги, социалдык маселелери жана инфраструктурага байланыштуу көйгөйлөрүн угуп, тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырмаларды берди. Turmuştan bulunup gelip, yönünde kvartirada yaşap жүрдüm ele. Azım anette bir familiar, dokumentalnilerga üç alındı. Men dokumentalniyim yok, üysüz kaldım. Kızı böyle kvartirada yaşap oturam. Pollar bilin nevrilerim keyin, üysüz жүрөм. Sizin үйünüzü kim aldı? Köyünüz aldı mı? Ajrашып келген edem. Köyünüz kaldı böyle yerde? Köyünüz aldı bu üydü? Үй жайым жок да вообще. Камчыбек Кыдыршаевич бул жалгыз бой эне, күйөөбү Матбарыда калган, ажырашып кеткен, өтүп кетти кийин. Ошол азыр эми балдар менен калды ушул. Матбарыда болсо причем тут достук? Жок, эми бул достуктун жараны да. Бул ажырашып келгенден кийин ол күйөө. Качан кеткенсиз достукта? Достукта эле жүрөмүн. Жашайт достукта. Үйүңүз бар беле?
Жок, үйү жок. Ükасынын үйдө, жаңы Дамбыланын үйдө жашайт эле да. Азыр менде эми документальный Карынын бир тууган эжеси болот. Кимдин? Азыр Абдырахман карынын имамыбыздын бир тууган эжеси. Ол мага карап айтам, мен ошо бирөөнүн үйдө жашап жүргөнмүн да эми. Bir tuğansız ha? Ооба, бир тууган. Kaça balanız var? Үчөө. 3 balanız var. Hazır kayır yaşap atasız? Бирде квартирада жашап жүрөм. Kim menen? Өзүм жалгыз. Özünüz yalnız yaşaysınız. Hazır sizge üy verse kim menen yaşaysınız? Балдарым келет да. Kaç balanız? 3 balanız kız bu erkek mi? Өзүмдү күйөөгө бергенмин, 2 балам шаарда. Бири университет групп бала. Kim? Aybersaniz. Uşu kişiye bizden zapasta uydan biliyorum değil. Жакшы. Çekilme. Verin. Алла разы болсун. Buna vereyim. Ay altı şeker için böyle buna. 10 milyon olsun. Мен үйдө суу кирип кеткен да, менин үйүм колумду омо бербейт аттар да. Oldu. Суу кирген. Kim onda veriyor? Hayırdı? Мына 40 миң. 46. Şu çede salıngan üylerde mi? Суу кирген Kanay. Fadira çıktı. Ол сатып ата. Fadira çıktı. Var mı? 46 өзү ачып койгон. Жана мен балам айтат. 46 жыл ачып калган экен. Суу кирген Buna karap durgular. Hurmat verci. Buna apağız aytaptay büyüme su kırıp gitti depçi. Buna büyüğürdü şu yerde toğluk tapşırmayınca bu üylerde biz karap durabız. Buna padira çıktı. Atınız kim öyle? Ulan şu yerde karap duradı. Makul bu. Eğer de üylerin orada bir nerseler sınıp kalsa özgür sındırıp koyulan kelime gider. Je olmasa turbalarına jarılıp getse, je jasagan jumuşlar kaysıl bir aynek paynekleri tur emes bolup kalgan bolsa, sözsüz kayrılgılar. Makul bu? Biz onu turla veririz. Ana, buna gördün mü? Kileydi ciddi çıkmadı. 46'da. Suunu men şıpırıp aldım. Şuaklar çıkıyor da şuaklar. Şuaklar emdenip çıkıyor. Tungu, Sıdıkov. Ne oldu? Al benim ismini aytıp koydu. Türkçe kadar var kan koydu. Öyle Tacik tuğandardı taş menen urganды аш менен уруп жеңдиңиздер. Биздин айлыбыз ana şu iki memleketin tinçligi üçün biz el razılık ben şu makul olduk. Bundan ары dagы zamanı tinç bolup Allah Taala asmandan жерден keyin balalardan saktasın. Tinçlik zamanı hüküm sürüp ana şu жаңы шаарчада daima toy tamaşa kursançılık. Amin olsun. Көп балдар көрөсүз. Жақсы ба, денсаулық жақсы ғой. Жақсы отырасыңар. Қандай қыздар? Қандайсыңар? Жақсы ғой. Ой, кет балам, кет. Мына. Кет балаңды. Қара. Мына. Сен менде генерал болғын, а? Мақұл ғой? А? Мына. Ана, жақсы болсын. А? Қандай болу? Жақсы ғой? Buna pazarkalar sizlerge, buna. Var mı? Sana. Maşallah. Ana sana. Bu seninki. Sen salda pulu topsuyorsun. Ha? Buna. Buna maşallah sana. Var mı? Bu. Salamın edin. Tamam, seni iyi mi? Şeker kız baktın. Kızlar kadar koyalım bunu da. Kızlar kadar koyalım. Buna, ballar kadar koyalım. Kızlar kadar koyalım. Kılıç boğula, жақсы күнде қандайсыңар? Жақсы десіңер бе? Разысыңар бе? Үйлер жылы өле бе? Жақсы өле бе? Жақсы, тыныш болыңыздар. Мұнан ары ушул жерде көптөгөн балдарыбыз төрөлүп, өсүп, чоңоюшуп, Кудай кааласа ушу кыргызыма керек балдарды өстүрө бергиле. Анча-мынча баягыдай ыңгайсыздык болуп калса, эми аны keçiresizler yani şurada turmuşka жараша болуп атат. Болупту, рахмат. Саламат болуңуздар. Мына сууну караңыз, ысык суу бар экен. Баардыгы жакшы экен. Кудай кааласа. Так, именно септик кылган жок, очистной сооружение, да? Очистной сооружение, канализациясын 90 миллион сом бар. Баары жакшы экен, а? Баткен районундағы жаңы достық айылы үшін жалпы 57 гектар жер тилкеси бөлүнгөн. Бул аймакта тургундар үчүн 181 жаңы турак үй салынды. Жана учурда жарандар ал үйлөргө көчүп келип жашап жатышат. Эскерте кетсек, кыргыз-тажик чек арасын тартоо процесси жүрүп жаткан учурда айрым жарандардын үйлөрү алмашкан аймактардын ичинде калып калган. Мамлекет бул маселени чечүү үчүн тиешелүү жарандардын ар бирине 10 сотиктан жер тилке бөлүп берип, заманбап талаптарга жооп берген жаңы турак үйлөрдү толугу
менен мамлекеттик бюджеттин эсебинен куруп берген. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге бүгүн отчет берейин деп чыктым. Сиздерден чогулган акча 450 миң болду. Биз мындан 3,5 жыл мурун Ош-Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ушу баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 миң улар каражаты керектелүүдө. Бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым, баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу балам дагы көптүн катарында басып ойноп кетүүсүн каалайм. Мен дагы кайрымдуу кылып коюңуздар, кайрымдуулукту сиздерден сураныч. Башка балдардай болуп ойноп, күлүп жүрүүсүн каалаймын. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай, ушу смесь ичет балам, сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Мбанк 0300 Кутманбек С деп чыгат, өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуу кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат, алда өзүмдүн сиңдим. Кайрымдуу кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч, баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун.